Auto ben sang tia truck ka chitong ajok adimalong bang hini apran kedam. Ing naming nar kateng heng ajok inut apran kedam. Buka jana long train kitong ajok inut sarpimar apran kedam. A fashion show like never before conducting for the first time in Dipu, the headquarters of Karbi Anglong. A contest for the Fashion Icon 2023. Kalpana Devi presents Fashion Icon 2023. Ki Khobor Assam, I'm Aradhana Sharma from MTV Splitsvilla Season 12 and I'm here to give you all an exciting news that for the very first time a beauty contest is going to be held in a beautiful place, Tifu. A beauty pageant like never before categorized include Mr. and Miss, Kids, Teen, Misses and Trans. Hosting for the first time ever at Dipu town. Registration opened and the registration fee per contestant is only 1,200 rupees. Grooming dates are scheduled on 26th and 27th of March and the grand finale of the Fashion Icon 2023 would be held on 28th of March 2023. For more information, contact 70025 89558 60029 70261. Kardong pini prime time berta long pen ilisang pi marvelous rong parpi nonar juik tha bertang ton pen. Deithor police station ke parlo auto rickshaw pen sangti kar thanga truck ka chitong ajok auto rickshaw ke bek inut la pen ka chathabduna bang inut adimalong apran kedam. Kedam tang thiripu ni phai koira truck arnikang sang por phai phia por malom Deithor police station angkang Deithor pen rong salia tuwara du ke kegalong auto rickshaw pen sangti kar thanga da par truck pen kachetong ahir kang tang par pikajok auto rickshaw lapen kebek abang lapen kachet habduna bang adimalong amat apran damjuilo apran ke damjui bang hini tu men lake auto ka tewara bang Joel Inti asar buramen Daniel Inti lapen inut Gilbert terang apomen bura terang alang nitum bang hini ta Deithor hijok langso Inti arong pen kathara rong asor pusi birtalong isining du galama bang ke auto ka tewara bang karlitang Joel Inti alangli supi ke pamote kang hopta isira ni privet lang pusi birtalong labang so sangti ke roi dampar truck bang hinia muni raphan apran karmute kang det pen ke kada truck ta neblong lo bonda katewara bang ke kaju pusi birtalong dampar truck bearing number AS05 AC 2434 pusi pangthekwa apitong sekot ben Deithor police station aphan birta pale seraksi raikom sai khetum chepari deng ponsi kititang abang arpup Deithor thana an ponsi api postmortem aphan golaghat an ponphilo pusi birtalong choki hola pen sonjit kro Karbi Anglong live National Highway thom kebra truck towar pi na horjan 6 mile along habiding nar kateng khengduna jok inut auto ka tewara bang apran kedam nang kedam dang thiripu ni phai koira truck ajo por phai nar ke malom dilai police station ke parlo National Highway thom kebra truck towar pi na hor lang so mile truck along ingna main nar kateng khengdun dut ajok inut auto ka tewara bang reng thungo audio artap thikebra pho Dunkan Basti Dimapura Sor Adimalo aman apran damnang juilo bang solong ke thek dunlong atum pen ang kapachini dunke ejon vera ing nar pensi kateng hengpon apitong sekot pen forest sai khila pen police sai khia tuma phan pachini si adimalong palidun anke achethe abedello tai pura ahi thakonde thik yat paunde hati eta majot thio hoy asile to etu hati tu line gari eta ahi pelai mane tak signal une di pai olop side kurse তো ফট পরা এফালে ট্রান করে চাওঁ যে অটো এটা পাল্টি মাৰি আছে তো মই গৈ পেলাই ফৰেষ্টৰ তাত খবৰ দি পেলাই কাষতে ফৰেষ্ট আছে হেনতে গোটেইখিনিক মই ইনফৰমেশ্যন দি পেলাই লৈ আহিলোঁ দুই তিনিজনমান আহিছে মোৰ লগত আহি পেলাই ঠিক এতিয়া যেতিয়া অটোটোত মানে টচ মাৰি চাইছে মানুহ এটা অকণমান চাৰ্জ লৈ আছিলে মানুহটো তো এতিয়া ভাই বন্ধু চবে আহি পেলাই চাইছে যে সঁচা মানুহ এটা ইয়াত পৰি আছে অটোত ইমানখিনি দেখা পালোঁ Dilaben Bijay Rongpi Karbi Anglong live Bogajan police station angkang theripo ni phai inkoira truck arnikang sampor phai phopor malom daroga bagan adung
munit ke hada train a hora long inut sarpi maraphan train ke tonga jok adima long amat apran ke dam pusi birta long dun birta ke long dun atenge daruga bagana soramekar albina karmakar artat home ke prabhobang घरियाल दुबी आदोनाराब हेम की चुदाम पेन पुठत मिठांग हेमनात कचिदामा हुद ट्रेन हर के हाथ बा महसी लासोहुनी हुनांगलो के थेकदन लोंगा टुमपेन के थानपन के जना शताब्दी आ ट्रेन सी के पतोंग पुसी पचिनी लासोजक आदुंगाराय के द्वारा टुम मांगहु फ्रोंगलो अफिबोगाजान रेलवे पुलिस अटुम अफान बिरता पचिनी पॉन्सी रेलवे पुलिस अटुम आदिम पली दुंसी किचिटांग अबांग आरपुम अफान पोस्टमार्टम असाई के क्लेम पॉन्ची अफान साइडेंग Bogajan penananterang Karbiang long life. Amar Jivan adawai kinang ji atumaphan isi birta kemi. Bangso adawai non ke Karbiang long pen West Karbiang long along setami long pon ikji. Lapenan parta nang lina hok damde hem totlun pen nang li hem an nang ke pathon kok mati home delivery our size setami do ikji. Lasi humri ignon Amar Jivan. Nili kiso Pray ningkan people tengah lo kesoa memar ke lason halo jadi pung keso pugo sorot puming man pugarti apa mek kecorot lason do kisu dagidi sakisu ningkan arkep lo doai da chulo ghadita kisu celang nam ulo di mapura celangam lo di kuda celangam lo gedongka ge permisi tu ge doai tu ge nesinam gelo Tano na mga ila so duwa isu dia penge asap cia dulu dan yang celo ciklu yon dulu itu. Klardak pen kachini jiapan Troxy Highway Hini Trop Pho Highway Troxy nerkapalong humri ignon. Nokbari longri habikong jongsi karbiri chokang sailam kroi kre pulote nitum rikang mihomara tumta longri habikong kapin khalalam kroi kre. Popili constituency arlo rikang mihomara along ajerding kluya porpen rong ka chekakalam thepen charwo sai sidobom. Lasonsi along ahong pharla long chingki chethanlo bonta judan AC karbiri chokeng rianta leroglo. Karbiri chokang sai pen parailo alangli bida sing terangta rong asar cheun lapen longri habeatum rong asar edam nang popusi parai ponlo. Bonda longri habikong abang rong asar edam de dedlo bang sojok longri asar Rensing bea hin pensi rong asar edamlo bang so phid anta bidasing terang aphan rong asar pu hokpon pilang non ke se charkli longle adamasar padolongle kithi ke jang hut anta thiri pek chit kangnek choi pu si rong arat pen rong asar Vishnu terang aphan akoi pipon Vishnu terang arat Vishnu terang rong asar hemring ti aleng hai khorsing be leng hai latum phan padam lo dalo dia alang litum ke plang doi gali alang tum chanong chu yor chot longli chobonok chot si alang tum bia dami pulo ta alang litum ke so bia long ke nang tham khirung cheklo lan par da non bida sing terang aphan bisarji polam habikong hin pen ke pangdak pondo lasi bida sing terang arong arat pulo nituma phan nang bisar sia phrang Vishnu terang hemari ingti lapen khorsing beatuma phan bisar ba phrang thapusi ningjirinti lasi nitum pulo laso prang ahem dam thailo lagana tum chokche lasi lage claim rip nitum puelo lasi nitum lahelo je jongsi biya dam lo det pulote mo krikang mi homang kang kopene ake sung do pulote nang hemaring tipen khorsing bi bar pu enangi ku nitum puelo lasi dak Pithar chokli long bangke aja ki sungdo koklo lasi nilitum bangke lahelo je jongsi nilitum aphan jongsi alang litum akai no long ke chok chelong pulote na bisar me sita latum aphan si aprang ke bisarang po pusin litum pulo jongsi karbiri cho alam arju je set amuni tuma lam pulote arong lam arju je pulote nitum rikam hom rat don pokep ra ni rat bangke nitum ta nang tum lam nar jutek the nang tum ke pha ason amai ke tum nang tum the nang tum long sik aron ko kre pulo tum ko kre customary lo ke karbianon ke sivya nai punil tum tha bangke star richo ka prek pini kheroni aro ka prek punil tum ko kre kheroni aro ta anutin gali bang thom plisi latum je plang waret nili pupe nar junding tame
lang mipi aro long tan tum pupe lahai achong ma sarken tum pen mesen Jengka ro. jengkha aro punoi nang halong sara aro punoi ni tum thang chu bong charu obe sita kheroni aro inut bhaini karu ajok bangke pini kalang litum si aku che nai pusi ni litum media theng litum na ku daklo Keruni pen mohanteron Karbi Anglong live. Kidamdang Therini Phaing ko Trogar ni Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen Kamatapur Liberation Organization pu Arlokido Asongatum Kether ke hapen tangka ke hang thabalong sikai sita pinang nela pen phirenang ne pusi radaphan than pachini pon rade da phan kerai kom jialong rai kom saiki government la pen nimithang amata charjab dun klukji puta than pachini pon thu KAL mate Kamatapur Liberation Organization asong lake isi Arlokido asong labang so asong ke mang pon lake Assam along ripen West Bengal along ripen aduya hoy pakeng ponsi puthot Kamatapur pu hempre kang thim ke paman pon henlo labang so ke mang chun chitik ka song ponjia long risim la pen song ka pangtang ponjia phan pura be habe park ke klema bang phu bang phetum along inut pen lak phon ke hang there ni phai troxer ni pen padopan laben labang so tangka ni ke bang bong ki PAG phan sta me ke ther ke hapon padulo kedam tangar ni ben penangan antumalong ke hang pon la pen tangka ke pale da prangji phan pura Bangladesh adet pen sta me nang ke ther nang ke hap dulo Lapusan alam Karjilong pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma hin pen behabe par ke claim ke damatuma phan aning ke pathela pen aning ke parung dunji phan pura mayalong klar dak pen than pon lo mayalong ke than pon ke lapu hen lo Kamatapur Liberation Organization pu arlo ke do song atum ke ther ke hapen tangka ke hang thabalong sikai sita pinang ne lapen phirinang ne brade da phan ke rai kom jilong rai kom saiki government lapen nimithang amata charjab dun klukji puta than pachini pon thu Kokrajhar Assistant Superintendent of Police ke than pon ke non amad rai kom sai khya hin pen kiri ke tardi basai deng pon bom lo lapen kuma bang phu bang phe tum si la dak kachira dun ke doma latuma phan ke so dak pen insai ponji pu pachini pon lo State Desk report Karbi Anglong live Tandi pini prime time berta bang ke la pansi kang to niglo do mithak me kardom